سلام و وقت بخیر. برنامه نوبتی تاجیکستان رقمی است منظور شما. چند پیش اجنسی اینواسیون و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از آغاز تطبیق لایحه آزمایشی اندازه‌بندی رقمی صاحبکاران انفرادی اطلاع داده بود. ولی مسلم است و به نظر می رسد که هنوز هم بعضی از قشرهای جامعه ماهیت و محتوای قانون را درک نکردند و طی ماه‌های اخیر اطراف این لایحه گوناگون اندیشی‌ها میان قشرهای جامعه به میان آمده است. در این ارتباط تلویزیون جهاننما تصمیم گرفته است که سلسله برنامه‌های خود را وابسته به کارهای فهماندهی با متخصصان وزارت اداره‌های داخلدار عاید این موضوع ادامه دهد. در این ارتباط تصمیم داریم که موضوع مذکور را با سرور خالقزاده، سردار ریاست حقوق اجنسی اینواسیون و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و ایسازاده صابر، کارمند کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مطرح کرده باشیم. در آغاز برنامه میخواستم دانسته باشیم که هدف از قبول و تهیه لایحه بالا ذکر در چی است و چرا تا این دم مردم ماهیت این رو درک نکردند. تشکر زیاد. در واقع وقتی که ما درباره لایحه آزمایشی حرف میزنیم، این هم پیش از همه با سیاست پیش گرفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت رقمی کنانی با سرعت اقتصادات دولتی جمهوری تاجیکستان روانه گردیده است و لایحه آزمایشی در سمت اندازه‌بندی صاحبکاران انفرادی نیز در این روند، یعنی که به طور زودتر در مهلت 2 سال همچون لایحه آزمایشی عملی گردانده شده و در اگر این مهلت 2 سال لایحه از نقطه نظر شفافیت فعالیت مقامات دولتی و صاحبکاران انفرادی، از نقطه نظر ثمره‌ناکی اقتصادی، از نقطه نظری از بین بردن مانع‌های مأموری خود را همچون لایحه ثمره‌ناک اگر نشان داده تواند، بعداً با سندهای معیاری حقوقی داخلدار تغییر و علاوه‌های لازمه وارد کرده میشوند و در دایره لایحه آزمایشی تطبیق کردن، یعنی که در دایره رژه مخصوص تطبیق کردن لایحه آزمایشی پیش از همه به طوری فوری‌تر، یعنی زودتر تطبیق کردن روندهای رقمی کنانی اقتصادات کشور است و ناگفته نماند که وقتی که ماه اپریل لایحه در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به خرج گرفته شد، از همان دوره تا این جانب نمایندگان اجنسی اینواسیون و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با متخصصان کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ناحیه به ناحیه با مردم واخوری ها گذراندند و کارهای فهماندهی با آنها پیشنهاد کرده شد و در همین روند الکی در قسمت های بعدی یا اینکه دوره های دوم کارهای فهماندهی به نظر رسید که مردم از این لایحه آگاهی پیدا کردند و مقصد اساسی لایحه را نیز فهمیدند که این به منفعت هم مردم است، هم به منفعت صاحبکاران انفرادی هست که در دوره چارچوبی قانونگذاری فعالیت میکنند. طور میدونیم در لایحه آزمایشی درج گردیده است که این لایحه برای صاحبکاران یک قطار امتیاز سبوکی ها را نیز پیش بینی کرده است. این کدام این نمودی سبوکی ها است که برای صاحبکاران مقرر شده است؟ امتیازهایی که برای صاحبکاران پیش بینی کرده شده است، این پیش از همه پس کردن معیار انداز از 6% عمل کننده که در کدکس انداز مقرر کرده است تا به 3% پس کردن معیار انداز، همزمان با مقصد هوسمندی شهروندان برگردانیدن مبلغ انداز، مبلغ کشبک در حجم 1% از بودجه دولتی در نظر داشته شده است. دیگر دستگیری عموما امتیاز اندازی که با صاحبکاران در لایحه آزمایشی پیش بینی کرده شده است، این از بین برداشتن اون حد نهایی درآمد، یعنی طبق طلبات کدکس انداز عمل کننده صاحبکاران انفرادی که از روی شهادتنامه کار میکردند، حد درآمد برای چنین صاحبکاران در یک سال تقویمی در 12 ماه پی در پی تقویمی 1 میلیون سومانی مقرر گردیده است. این چنین برای صاحبکاران طبق پتن و شهادتنامه با شرط‌های مخصوص که متناسباً حد درآمد برای چنین صاحبکاران از 200 تا 500 هزار سومانی در یک سال مقرر کرده شده است. یعنی چنین حد درآمد برای فعالیت برای صاحبکاران انفرادی از بین برداشته شده است. یعنی چقدر درآمد میگیرند در دایره لایحه آزمایشی، درآمد آنها
3% андозбандӣ карда мешавад. Дигар сабукӣ барои соҳибкорони инфиродӣ ин ба таври худкор ташаккул додани эъломияҳои андозӣ. Қаблан соҳибкорони инфиродӣ ба мақомоти андоз ҳар моҳа вобаста ба даромад ҳар моҳа ва 3 моҳа ба мақомоти андоз эъломияҳои андозро дар шакли электронӣ пешниҳод менамуданд. Дар сурати пешниҳод накардан инчунин нисбати онҳо татбиқи ҷаримаҳои маъмурӣ татбиқ карда мешуд. Дар доираи лоиҳаи озмоишӣ бо мавриди амал қарор гирифтани модулҳои барномавӣ дар системаи иттилоотии андоз эъломияҳои андоз ба таври худкор ташаккул дода мешавад ва дар ҳисобварақаи андозборанда дар маблағи ситонидашуда дарҷ карда мешавад. дар ин лоиҳаи озмоишӣ қайд гардидааст ки меъёри андозбандӣ аз 6 то 3% коҳиш дода мешавад. мехостам дониста бошам ки чунин иқдом ба рушди соҳаи соҳибкорӣ ва ҳавасмандгардони соҳибкорони инфиродӣ чӣ таконе бахшида метавонад? пеш аз ҳама бояд қайд кард ки чунин таҷриба барои Тоҷикистон таҷрибаи нав аст. Қаблан дигар давлатҳо аз ҷумла ҷумҳуриҳои ҳамсоя аллакай ин таҷрибаро ҷорӣ карданд. паст гардидани меъёри андоз барои соҳибкорон имконият фароҳам меорад ки даромадҳои худро шаффоф дар эъломияҳои андозӣ нишон диҳанд. пеш аз ҳама барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ умуман беҳтар кардани хизматрасонӣ ба андозборандагон лоиҳаи мазкур мусоидат мекунад. сару садоҳост ки интиқоли маблағҳо тавассути ҳамёнҳои электронӣ байни аъзои оила ва дигар наздикону пайвандон андозбандӣ мешавад. мехостам дониста бошем ки низом чӣ гуна тиҷоратӣ ё ғайри тиҷоратӣ будани амалиётро муайян месозад. ташаккур. дар ҳақиқат ин масъала низ дар байни мардум беҳад сару садоҳои зиёдро ба бор овардааст ва бояд гуфт ки дар ҳолате ки имрӯз низом дар ҳолати корбарӣ яъне ки такмилдиҳӣ қарор дорад ва дар ҳолате ки пурра низом ба кор даромад, аллакай шаҳрвандон дар телефонҳои мобилии худ вақте ки тавассути низом пардохт мекунанд, ду зер тугмаи дигар пайдо мешавад. агар имрӯз шумо тавассути телефонҳои мобилӣ пардохт кунед, аввал мебарояд рақами телефоне ки шумо бояд ба ӯ маблағро гузаронед ё ки рақами корте ки маблағро гузаронед, баъд худи суммаи маблағ ин мегӯяд пардохт. 3 тугма пайдо мешавад. дар ҳолате ки низом ба кор даромад, 2 зертугмаи дигар пайдо мешавад, яъне ки тиҷоратӣ, ғайри тиҷоратӣ. дар ҳолати тиҷоратиро пахш кардан, агар субъект ҳамчун соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифта шудагӣ бошад, агар аллакай аз ин пардохт 3% мегиранд. агар ки ба шахсе ки дар муҳлати як рӯз зиёда аз 10 маротиба пардохти тиҷоратӣ омад, тартиб пешбинӣ мекунад ки ин шахсро низом ба таври худкор ҳамчун фаъолияти соҳибкорӣ ба қайд мегирад, ба мақомоти андоз маълумот пешниҳод мекунад ки ана ҳамин шахс дар муҳлати як рӯз зиёда аз 10 пардохти тиҷоратӣ ворид шуд, ин ҳамчун субъекти соҳибкорӣ ба қайд гирифта шуд. яъне ки ба қайдгирӣ низ сода карда шуд дар ин низом ва дар баробари ҳамин ба шаҳрванд имкон медиҳад ки агар исбот кунад ки не мумкин барои ман сahв карда ҳамин тиҷоратия пахш карда маблағ гузарондан, ман ягон фаъолияти соҳибкорӣ надорам, пас мақомоти андоз месанҷад ва ба низом маълумот медиҳад ки не ҳамин шахс ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул нест. дигар паҳлӯи масъала, дар ҳолати ғайри тиҷоратиро пахш кардан, дар ҳолати пардохт кардан ягон кешбек нест, андозбандӣ намешавад, вале низом як масъалаи дигарро пешбинӣ мекунад ки дар муҳлати як моҳ агар 80 маротиба мисол ба номи ман пардохти ғайри тиҷоратӣ омад, низом дар ҳолати тиҷоратӣ ба қайд мегирифт ҳамчун субъекти соҳибкорӣ. дар ин ҳол низом ба қайд намегирад. мақомоти андоз, нозирони маҳалле ки ман зиндагӣ мекунам, мебинанд ки ман мумкин ба ягон корҳои ҷамъиятӣ машғул ҳастам, ба ягон масъули ягон маҳалла ҳастам ё ягон маҳалли масъули деҳа ҳастам ки имрӯз мардуми сарбаланди Тоҷикистон кӯшиш карда истодааст ки дар ҳамбастагию якҷоягӣ обод кунад. ҳамин ҳолатда месанҷанд ки ман дар ҳақиқат ҳамин як шахси масъули ҷамъиятӣ ҳастам. ба низом маълумот медиҳад ки не, ин Холидзода Сарвар ягон фаъолияти
تجارتی نداره یگان فعالیت صاحبکاری ندارد تمام از این از بین میرود. گذشته از این تمام انتقال مبلغ هایی که بین خویش و تبار و اعضای عائله و دیگر دوستان و یا میشه اندازبندی نمیشه. چند پیش در یک بیانیه اگنتی اینواسیون و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از شهروندان و همه استفاده برندگان حمله‌های الکترونی نیز دعوت به عمل آورد که بدون دیلگی بدون یگان هراس و یگان مثلا وهمه از استفاده حمله‌های الکترونی واسه استفاده برن. میخواستم دانسته باشم که همین اقدامی که عملی میگردد از ماه سپتامبر کدام قشر را فرا میگیرد و با کیها تطبیق میگردد و با کیها تطبیق نمیگردد؟ در حقیقت در توسط شبکه‌های اجتماعی و در بین گفتگوهای مردم بسیار مسئله های روی کار بودند که گویا که تمامی صورت حساب های مردم تحت نظارت قرار گرفته می شود و درآمد آنها تحت نظارت قرار گرفته می شود. ولی چخیلی که گفته گذاشتیم ترتیب گذراندن لایحه آزمایشی در قریب همه سامانه های مقامات های دخدار دولتی هستند و اهالی جمهوری تاجیکستان می توانند از آن برخوردار باشند و بینند که در اونجا ماهیت همه مسئله شفاف و معین پیشنهاد کرده شده است. از جمله چیزی که از نام خود لایحه برمی آید لایحه آزمایشی تعلق دارد که وابسته است تنها به فعالیت صاحبکاران انفرادی، یعنی که در اینجا علاقه خود ترتیب استثنا میکند بعضی نمودهای فعالیتی که این ترتیب به آنها را فرا نمیگیرد. از آن جمله لایحه آزمایشی نسبت خواجگی های دهقانی به تصریح شخصی حقوقی عمل نمی کند، نسبت شخصان حقوقی عمل نمی کند، نسبت آن صاحبکارانی که به واردات صادرات محصولات مشغول هستند نسبت آنها تطبیق نمی گردد، نسبت شخصان واقعی که به اجاره دادن مال و ملک غیر منقول مشغول هستند با آنها نیز عمل نمی کند. این چنین نسبت آن شخصانی که با هنرمندی مردمی با نام با هنرمندی مردمی مشغول هستند و عین حال قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای آنها تمامی از اندازبندی آنها را آزاد کرده نسبت آنها نیز تطبیق نمی گردد و صرف در دایره آن که امروز صاحبکاران انفرادی که در دایره قانونگذاری انداز جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند نسبت آنها عمل میکنند و چه خیلی که گفته گذاشتند یک خصوصیت خاص یا اینکه ماهیت مثبت مسئله در آن است که در برابر پس کردن خودی اندازه معیاری انداز از 6% به 3%، اینجوری در دوره همین لایحه آزمایشی ترتیب پیش بینی میکند که صاحبکاران انفرادی از تمامی سنجش های اندازی به استثنای خرید نظارتی نیز آزاد باشند و همین این مسئله در سمت آن که امروز خود اپراتور نظام بانک ملی جمهوری تاجیکستان مقرر کرده شده است، این هم به آن مقصد که آوازه های بردروغی که امروز توسط واسطه های اخباری عامه یا شبکه های اجتماعی پهن می شوند که علاقه سری بانکی چی می شود همه این روی کار می بیاید. علاقه بانک ملی تاجیکستان خیلی که شما می دانید یکی از مقام اساسی دولتی است که مسئول است که سری بانکی رو نگاه دارد، وظیفه اساسی اش این است. به همین خاطر در خود نظام نیز علاقه اپراتور نظام بانک ملی، یعنی که نه اگنتی اینواسیون نه کمیته اندازه با وزارت مالیه بانک ملی تاجیکستان موظف شده است و بانک ملی تاجیکستان علاقه رویشاد شدن آن معلومات های آشکار شدن معلومات هایی که به سری بانکی منسوب هستند به این فکر میکنم راه نمیده، برای که در برابر بازداشتن بعضی معیارهای قانونگذاری در خود ترتیب علاقه میبینید که قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت بانکی بازداشته نشده است، یعنی که این قانون پورا در همان معیارهای یا طلبات‌هایی که دارد نسبت آنها عمل میکند. میخواستم علاوه شما رو در این مورد داشته باشم. بعضی مقررات‌های قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره قاعده‌های اندازبندی صاحبکاران انفرادی که در اساس پاتنت یا شهادتنامه فعالیت می‌نمایند. بعضی مقررات‌های ماده‌های علیحده کدکس حقوق ویرانکنی مأموری طور قید کرده شد تنها برای شرط اساسی فعالیت برای صاحبکارانی که در نظام لایحه آزمایشی فعالیت می‌کنند استفاده حتمی دستگاه‌های نظارت خزینوی در نظر داشته شده است.
дар сурати истифода ба таври дахлдор истифода нашудан ё бе дастгоҳи назорати хазинавӣ фаъолият намудан, албатта дар доираи нақшаи муштараки аз ҷониби агентии инноватсия ва кумитаи андоз тасдиқшуда дар фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ корҳои яъне харидҳои назоратӣ гузаронида мешавад. Дигар шаклҳои назорати андоз тавре қайд карда шуд пурра истисно карда шудааст, яъне гузарондани санҷишҳои сайёри андоз, санҷишҳои амалиётии андоз дар фаъолият ва дигар корҳои назоратӣ дар фаъолияти чунин соҳибкорон маҳдуд карда шуданд. чӣ гуна амалӣ мешавад анами низоми кешбек ба киҳо? тавре қайд карда шуд лоиҳаи озмоишӣ танҳо нисбат ба соҳибкорони инфиродӣ татбиқ карда мешавад. Бо ҳамин назардошт дар тартиби мазкур бо мақсади муайян намудани амалиётҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ дар замима барномаҳои мобилие ки минбаъд шаҳрвандон ҳангоми хариди мол иҷрои кор хизматрасонӣ аз соҳибкорон истифода мебаранд, хусусияти тиҷоратӣ доштани амалиётҳои худро ба воситаи яъне худи ҳамун шаҳрванд интихоб мекунад ки то кадом дараҷа амалиёте ки маблағе ки амалиёте ки анҷом дод ба воситаи ҳамёни электронӣ хусусияти тиҷоратӣ дорад. Дар сурати интихоб кардани хусусияти тиҷоратӣ аз ҳамон маблағ ба пардохткунанда яъне ба шаҳрванд дар ҳаҷми 1% аз бюҷети давлатӣ кешбек баргардонида мешавад. 2% ҳамчун маблағи андоз аз ҷониби оператори низом ситонида шуда ба бюҷет гузаронида мешавад. дар сурати дар шакли нақдӣ анҷом додани хизматрасонӣ ё харидории молу маҳсулот ба шаҳрвандон кешбек дода намешавад. Танҳо барои амалиётҳои ғайринақдӣ ба шаҳрвандон кешбек дода мешавад. Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ ҳамчун мақоми ваколатдори соҳа ки айни ҳол марҳилаи озмоишии ин лоиҳаро паси сар мекунад ва то амалишавии лоиҳаи мазкур рӯзҳои ба шумор боқӣ монданд, то имрӯз чӣ корҳоро анҷом додааст ва дар сурати амалишавии расмии лоиҳаи мазкур дар моҳи сентябри соли ҷорӣ боз кадом корҳо мадди назар дошта шуданд? дар воқеъ вақте ки аллакай худи тартиб қабул карда шуд ва дар худи тартибам аллакай пешбинӣ карда будем ки дар муҳлати 3 моҳ корҳои фаҳмондадиҳӣ ташаккул яъне ки такмил додани низом, ҳамон барномаи компютере ки бояд ин низом ба кор дарорад, ҳамин ин бояд рӯи кор меомаданд ва бо мақсади боз ҳам мукаммалтар кардан ҳамин муҳлати 3 моҳ ба муҳлати 5 моҳ оварда шуд. Яъне ки 5 моҳ корҳои фаҳмондӣ аллакай мо оғоз аз моҳи май ин тараф гузаронда истодем дар байни мардум, дар байни муассисаҳои таълимӣ, дар байни мақомотҳои давлатӣ, дар байни соҳибкорони инфиродӣ. ин яке аз корҳое ки амалӣ шуда дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои дахлдори давлатӣ аз он ҷумла кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Дигар масъала дар назди агентӣ гурӯҳи доимоамалкунандаи мутахассисони техникӣ таъсис дода шудааст ки онҳо дилхоҳ-вақт бо ҳам вомехӯранд ва ҳамгироӣ кардани низомҳо барое ки ин низом пурра ба кор дарояд, ҳар як ташкилот аз он ҷумла ташкилотҳои қарзии молиявӣ низомҳои махсуси худашонро, иттилооти махсуси худашонро доранд. Ёки мақомотҳои давлатӣ ки дар ин раванд иштирок мекунанд, аз он ҷумла кумитаи андоз, вазорати молия, бонки миллии Тоҷикистон, онҳо низомҳои иттилооти худашонро доранд ва барои ҳамгироӣ кардани ин низомҳо ин гурӯҳи мутахассисони техникӣ мунтазам бо ҳам ҳамкорӣ доранд ва охирон маълумоте ки ман дорам аллакай қисмати асосии корҳои ҳамгироикунӣ дар байни мутахассисони техникӣ аллакай ҳалли худашро ёфтааст ва рӯзҳои наздик онҳо ба нақша доранд ки дар шакли пилотӣ аллакай дар байни худашон мутахассисони техникӣ дар шакли пилотӣ як месанҷанд то оғози моҳи сентябр ва дар сентябр аллакай дар муҳлати муайяншуда низом пурра ба кор хоҳад даромад. шумо ки ҳамчун намояндаи кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастед, вокуниши соҳибкорон чӣ гуна аст дар ростҳои ин лоиҳа то имрӯз? муроҷиат чӣ гуна аст? то куҷо аллакай соҳибкорони инфиродӣ муҳтавои ин лоиҳаро дарк карданд? дар ҳақиқат дар рӯзҳои аввали ҷорӣ шудани тартиби мазкур он овозаҳо, он ҳангомаҳое ки соҳибкорон шуданд нисбати лоиҳа баъзе норозигӣ карданд бо гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ байни соҳибкорон, вазорати идораҳо, шаҳрвандон аллакай
дарк карданд ки барои рушди фаъолияти соҳибкории онҳо лоиҳаи озмоишии мазкур мусоидат мекунад. Бо гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ аллакай соҳибкорони инфиродӣ дарк намуданд ки лоиҳаи озмоишии мазкур бо мақсади дастгирии онҳо равона гардида ба паст гардидани маблағи меъёри андозҳо, умуман кам кардани корҳои назоратии мақомоти андоз, инчунин сарборӣ кам гардидани сарбории онҳо ва хароҷотҳои маъмурии онҳо оварда мерасонад. Лоиҳаи озмоиширо хуб пазироӣ намуда то ба имрӯз ягон муроҷиати расмӣ оид ба норозигӣ ворид нагардидааст. дар лаҳзаҳое ки амин лоиҳа расонаӣ шуд, вокунишҳо аз ҷониби шаҳрвандон хеле зиёд ба назар мерасид. ҳатто мушоҳидаҳо нишон дод ки дар марказҳои хизматрасонӣ, дар нақлиёти ҷамъиятӣ, нақлиёти кирокаш аз ҳамёнҳои электронӣ хариди пурра даст кашиданд. рӯзҳои аввали мавриди истифода қарор гирифтани тартиби мазкур, баъзе соҳибкорон бинобар ба таври дахлдор дарк накардани моҳияти фармоиши мазкур, баъзеҳо ҳамёнҳои электронии худро қатъ карданд ё ки аз гирифтани маблағҳои ғайринақдӣ худдорӣ карданд. вобаста ба ин аз шаҳрвандон, аз соҳибкорон даъват ба амал оварда мешавад ки он қаблан низ шумо соҳибкорони муҳтарам амалиётҳоро ба воситаи он суратҳисоб бошад, ҳамёнҳои электроние ки ба номи шумо ба расмият дароварда шуда буд ё ки рамзҳое ки шумо истифода мебурдед дар эъломияҳои андозӣ нишон медодед, ӯҳдадории иловагии андоз пайдо намешавад. Танҳо ана ҳамон меъёри андозе ки шумо қаблан аз рӯи меъёри 6% ҳисоб ва ба бюджет пардохт мекардед, ҳамон андозро бо меъёри пасттар, яъне бо меъёри 3% ҳисоб карда ба бюджет пардохт мекунед. ман хоҳиш мекардам ки ман аз ҳамаи соҳибкорони инфиродӣ ки дар истифодабарии лоиҳаи озмоишӣ яъне фаъол бошанд, даромадҳои худро бе ягон монеагӣ дар нишон диҳанд, қабули маблағҳоро ба воситаи ҳамён бошад, рамзи ягона бошад ва ё он амалиётҳое ки дар шакли нақдӣ анҷом метиҳанд аз дастгоҳи назорати хазинавӣ истифода бурда дар манбаъҳои андозбандишавандаро дар эъломияҳои андозӣ дуруст нишон диҳанд. мехостам иловаи шумо намояндаи мақоми ваколатдор агентии инноватсия ва технологияи рақамиро дошта бошем. Марамат. шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бояд як чиро дарк кунанд ки мақсади асосии лоиҳаи озмоишӣ пеш аз ҳама ба фароҳам овардани рақобати солими фаъолият равона карда шуда, инчунин барои ҳавасмандгардонии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз байн бурдани фаъолияти ғайриқонунии соҳибкорӣ пешбинӣ мекунад. Ва бояд ки аз як тараф вақте ки соҳибкори инфиродӣ имрӯз аз шаҳрванд дар шакли ғайринақдӣ маблағро қабул мекунад, аз ҳамон 3% ки андоз бояд ба бюджети давлат равад, аз ҳамон давлат 1%, яъне ки ягон фоизи иловагӣ аз соҳибкор гирифта намешавад. аз ҳамон маблағе ки ба бюджети давлат равад, ҳамон 1% ба шаҳрванд ҳамчун шакли ҳавасмандгардонӣ баргардонда мешавад. дигар паҳлӯи масъала, вақте ки соҳибкори инфиродӣ фаъолияти худро дар шакли ғайринақдӣ ба роҳ монду, шаҳрванде ки аз ӯ хизматрасонии кор ё ягон маҳсулотро харидорӣ карду, аз андози 3% давлат ба ин шаҳрванд 1% кешбек дод, дар як вақт ин соҳибкори инфиродӣ истеъмолкунанда ҳам ҳаст. яъне ки ӯ худаш метавонад боз ба дигар соҳибкори инфиродӣ муроҷиат кунад ва аз унҷа ҳамчун шаҳрванд ягон кор ё хизматрасониро гирифта бошад. дар ин ҳолат ба ин соҳибкор ҳамчун шахси воқеӣ, яъне ки истеъмолкунанда, ба он низ дар ҳолати ғайринақдӣ харид кардан кешбек пардохт карда. яъне ки бинед ки ҳолати асосӣ ин ҳам ҳавасмандгардонии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигараш бошад, чӣ хеле гуфтем, аз байн ба миён овардани рақобати солим аст. вақте ки имрӯз баъзе нафароне ҳастанд ки дар берун аз доираи чорчӯбаи қонун фаъолият мекунанд, соҳибкори инфиродие ки дар чорчӯбаи қонун фаъолият мекунад, бо ӯ рақобат карда наметавонад ва ана ҳамин ба роҳ мондани шаффофияти фаъолият метавонад рақобати солимро ба миён биёрад ва ҳуқуқи истеъмолкунандагонро таъмин карда бошад. инчунин қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрванд ҳуқуқ додааст ки вақте ки ман мехоҳам бо таври ғайринақдӣ пардохт кунам, аллакай соҳибкор наметавонад ва ҳуқуқ надорад ки рад кунад ки не, ман имкони
қабул кардан ё ки ман намехоҳам маблағи ғайринақдӣ тутро қабул кунам. Ин ҳуқуқро ӯ надорад. ҳуқуқи ман ҳамчун истеъмолкунанда дар он шаклҳое ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон иҷоза додааст. Ман мехоҳам нақдӣ пардохт мекунам, мехоҳам ғайринақдӣ пардохт. Бинобар ҳамина шаҳрвандон бояд дуруст дарк кунанд ки қонунгузорӣ дар баробари пешниҳоди имтиёзҳо боз ҳастанд ҳолатҳое ки барои ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунанда ҷавобгариро низ пешбинӣ кардааст. ташаккур зиёд. дар воқеъ фикр мекунем ки бинандаи закии мо аз чунин як суҳбати пурмуҳтаво ва як шарҳу тавзеъи пурра ба худ як масалан маълумоти зарурӣ пайдо карданд. Фаромӯш набояд кард ки ҳар тасмим ва ҳар як қонунҳое ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул мекунад ба манфиати шаҳрвандон равона гардидад ва тавре аз муҳтавои ва аз номи қонун маълум аст лоиҳаи мазкур на ба шаҳрвандон балки ба соҳибкорони инфиродӣ яъне ки мансуб аст ва умед аст ки шаҳрвандони мо аз муҳтавои ин қонун яъне ки дарки амиқ пайдо мекунанд ва мо низ дар ин иртибот дар идомаи мантиқии лоиҳаи озмоишӣ силсила барномаҳои худро минбаъд низ идома хоҳем дод. Барномаи навбатии Тоҷикистони рақамӣ буд манзури шумо. Дар барномаи навбатӣ бо мо ҳамкалом буданд Сарвар Холиқзода, сардори риёсати ҳуқуқи агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Собир Исозода, корманди кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз технологияҳои пешрафта ва таҷрибаи муосири ҷаҳонӣ минбаъд низ лоиҳаҳои озмоишро дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисоди миллӣ роҳандозӣ менамояд. ҳукумати электронӣ ин роҳ ба сӯи шаффофият, суръат ва ояндаи дурахшони рақамии Тоҷикистон мебошад. Бо таҳлили як мавзӯи дигар дар барномаи навбатӣ бо шумо дидор хоҳем дошт. Шабу рӯзатон хуш.